hopes ya Adorye kwasi mpani awa wo ba abamu abako pe na wentimi anhwe no na woni police ni ba na wo ye na wo ba na tabri no di ni kogina courts Hopeson Agradaa kogina courts judge ne catch us makola no 500 cedis every month you did not afford it 500 cedis kwasia Hopeson woni obi ti say Agradaa enya asema hweyie Secr3ta Agradaa yi ba no hweyie no akoka ba ko no. Hello, keep watching Xposed GH, the best channel on all of YouTube. Yes. Hello, hi, Xposed GH. Ben Bruce is the name, baby. I will be at the jacket here now. Sammy Gyamfi. I, so for be home come say future president. I or cancer na demons. No sorry. One say any obey future president. And China Sammy Gyamfi ko yi dollars. No ko yi dollars. Na nyo bi as Agradaa. And Agradaa mni no bi ka. No the kwacha Agradaa in some bebre. I say Sammy Gyamfi ko ba president say oh. Ni aye de wabe pacha unti e fancha but ye kwhwe ne a ma Sammy Gyamfi trouble no mra Ona budi ni na mama anaye. Fani na mama. Ina mama. Honorable. Honorable. $2. That was Sammy Gyamfi. Yes. Who say woman? Kai. Monday. Mommy, our house. Honorable. I salute. Ona budi ni na mama anaye. Fani na mama. Ina mama. Honorable. $2. That was Sammy Gyamfi. Yes. Who say woman? Kai. Monday. Mommy. Debi ameka bibi say when it comes to public service it should be people with integrity, people with humility, and people like Sebe omo abobra na kwanim. Me, I'm not an architect and I say obi e ka say yemfa you to know any the front way. No. Because sometimes you know the youthful exuberance into no ye niyama bi a yenim say ye. Sikana na Sammy Gyamfi di kwache no well who say na camera guys in eti ana. Who che sikaya na nkofo bebre gina ho ano mo de camera ye ti Sammy Gyamfi ti wa hu. Sikana dia poduo pa na wom na wonim de bia me ka bibi. Me nka say Sammy Gyamfi wa wie sika because enya me nam ne ko wie sika no. But your friend be public office integrity. It means say the swawa near the show. Which means what ba abemu. Time na kwafo say time na no opposition no to me check picanto say no na me ni ho. Me who say Sammy Gyamfi ache bi da e kwafo na eka. But no matter what, say Agradaa frewa even if you want to be generous. Say nyama bebraba oh, mesa nyama momo. Eyefe. Na first of all, ye kase Ghana. Ye make sure say dollar na ye de boy ho safo hene no ye be taso. It is sebe ni anya pride na city. Na ede na Sammy Gyamfi ko yi dollar. Dollar na ede en dollar na say eskafo no hu anu atro ni nam so. Bo say manage anom omoto sagidigi. Obefro no akobo ni sisi ya. Enu bi na Sammy Gyamfi minim say opese o ya Agradaa o. Say de en o. Ah wo yi dollar cheche na Agradaa ka che say $800. Now so what do you mean? This money not be $800, so thousands of dollars. It will be someone say as a public servant. Obi a sabe ko for hwa. Ade we ya same we ye. Obi a future president part of your own president say asem no send ya wa ye watiem. Ba bi e di nendu. Na asem ne ba ye no
Hopeson Adorye, I am some upon me so. Or what you may be. Because so by no one in a TikTok, no more the other, no more Kikaki can say Hopeson the Nano tell Etuna. No nimi. Agradaa yi Secr3ta ye go tie mra. Hopes Adorye kwasi mpani awa wo ba abamu aba ko pe na wantimi anhwe no na woni police ni ba na wo ye na wo ba na tabri no di ni kogina court. Hopeson Abradu kogina court no judge ne catch us makwala no 500 cedis every month. You did not afford it. 500 cedis kwasia wutimi kogina bonten se wutu sika wutimi kogina bonten se wuchiche sika abua gyan. Hopeson na abayua mami awone na wo akwara bamu a wusisu gina we woni babema wo babema ba ko pe ne mami police ni yetimi atabriw e de wakwa kogina court ama MPP fo mpanimfo ene bamu oba ne so wompene o de wakogina court. I will come out abra wo koto akwala ni din. I will bring all the pictures and everything out. And your dynamite bomb no aje wo dibi be hye ne fie. Hopeson Adorye wo ye kwase mpani papa etika wo abua sei a wo babema ba ko pe a wontimi hwe no na oba wo ne wo ye police ni na watimi atamudi wakugina court ama court wakachira wo say makwala no 500 cedis a month 12 solid years. You cannot afford it. Hopeson Adorye etika wo kwasia sa no wo sika wo ba betrete me abeka masem na kama jawa mawako awo ye kwasia mpani awo yam bampo 12 years ni ana court ye dwuma se the court no awu. Onse police ni ba na kese o. Onse police ni ba na kese o. Abrante na okoti na the radio station Mugabe di bedi watem and na wutum di kana akofa Mugabe adamfo. Hopeson Adorye, I am here to tell you say police ni ba no oya madamfo oya mi sister me na mi tu ne for say wonyai court on the court because she was going to the court every day to report you to the judge. I say 5 million, no, you don't give it to her. I advise my sister in friend or your police neighbor. I advise her say she should forget about that fucking motherfucker 500 cedis. Our dema ubabema no. Also wote wo ni babema ubabema ba ko pe kwase mpani dwedwentwie Hopeson Adorye ubabema ba ko pe untimi hwe no ye de wakogina court kwase ya wo sori a wonye sika na wo yire kwase mpani de ye artificial o de ye nano hwema no menye ma no o de ye ne hwene see my face menye makeup o menye ahwe o me pa cho wo filter wo so apply your filter. What's my say? Kwase mpani 5 million 500 Ghana cedis. I do to aduane ama obabema di kura. Hopeson woni obi ti sa Agradaa enya asema hwe yie. Secr3ta Agradaa yi ba no hwe yie no akwaka ba ko no. Yesi wo boboba wo se wo ma bi a won hwe omo ne ede be nyam na meka Agradaa na eka. Hopeson se minim se wo ye MPP member so a movement of change so a NDC because they be amehu not NDC for platforms so me pa cho papa. Se wo time no na do so dodo akopa bibi na fa wo time ye. Onye social commentator, onye statesman. You are an ordinary person and now MPP na so wajai. Enti wajai na se we NDC ni amomo mam pepe aduma bi nya o. Se airport won ye be mo akwa because wo do wa no ba obi ti sa Agradaa so ye obe yawo no. Wa isemo kekezu ahu. Also ma we oyire de no so. Oyire de no so do so ba. E cha se ebe puso because secret upon secret. Hopeson me pa chawo. Mi wu be ma wo de wa no kura sabu kasa eno so ye de be ma de sa kakasa ku ba de ne de wa kekan botopoto no ko e de ne how Hopeson me pa chawo. Agradaa starti se won ko pa ne chawo no won jaya in somebody be ban ma me chawo there is blessing ono good there is blessing how are you eti Agradaa you are specialized in say obegu di power ye wo be ka Secr3ta won hwe ya won ne wo yire won da bia mu da me ka chiro be tufu enti wo be jai efo no to Agradaa asem bia mu da esa oso mu asem beto aha Xposed GHFM bros subscribe share me the two man answer ka me man wasi
all of you too. Yes.